Mihang'o ya uhandi wa miti guku bururi-ini no irathii na mbere. Umuthi Ruhonge rwa kuramata mititu bururi-ini KFS unyitaniri-ini na anyiti itemi matiganite makihanda makiria wa miti 25,000 hakuhi na ndemu ya Sasumwa mwena wa Jafine kaunti-ini ya Nyandarua. Akiaria hindi ya mihang'o ino murugamiriri munene ruhonge-ini rwa guthaitira mititu Julius Kamau ni ugite mihang'o ino ni guthie na mbere niguo kugitira ihumo ciothe cia maai bururi-ini hamwe na gucokereria riri wa mititu, guku akiuga ni njira imwe ya kunina ng'aragu ya irio undu umwe na kuhurana na ucenjia wa riera guku bururi-ini. Tariu haha twahanda umuthi no nyende twahanda miti ino to make sure miti ino ni yakura tutigoka mwaka ucio ungi ha kuhanda haha na no njurie undu umwe tungika tutingihota kuhanda na kurega miti iyo o uguo tuhu no nginya tunyitanire na ikari aitura riri tumaiguithie wega wa miti ino nigetha andu ame haha mahote kunywa maai. Kamau ninge ni ugite mihang'o ya guthaitira maria maturigicirie undu umwe na gucokereria riri wa mititu irabatara wirutiri munene undu umwe no nyitaniri kuma kuri anyiti itemi othe kuria moritie kunyitanira mahinda-ini me mothe gutigirira ihumo ici ni ciagitirwo na njira igwete. Turutaga mawira mothe na andu aria marigicirie mititu tumetaga community forestation na ndungiaciu mundu ucio wi hau muhaka-ini ucio tondu mundu ucio aturite handu hau kuma riria thiombirwo nigetha to make sure the future generation ni a benefit kuma kuri umuthi, but we cannot do that without the support of the partners. Oho ni ongereire kuga ruhonge rwa mititu ni ruhotete gucokerio migunda ya mititu ya eka 150 ya Kirisia mwena wa Samburu, Mau na Cheptais mwena wa Mount Elgon. Mwena-ini wake muikariri giti wa bodi ya maai Joshua Irogo akiuga kihumo kia maai kia Sasumwa ni kionereria kiega kuona ni kinyotoraga aikari ya kaunti ya Nairobi na maai matheru ma kuhuthira. As partners, all of us ni twagirwo ni gukorwo tukimenyerera tukihanda miti ino. Kuhanda miti ni kindu kimwe no gukuria miti nikio kindu kiria kia bata muno na nikio turenda ku encourage everyone na makiria the Nairobi water company gukorwo they are the one who are benefiting tondu wa maai mega guku na tondu wa catchment ino iri guku. Miario no ni nyitito baru ni murugamiriri munene wa gikundi kia Dedan Kimathi Foundation Evelyn Wanjogo uria ni umwe wa anyiti itemi mihang'o-ini ya uhandi wa miti kuria augite gikundi giki gitanyite kuhanda miti milioni 30 guikinyaniria mwaka wa 2023. Ni tuhandite miti 600,000 guku Nairobi water umuthi ni twakinyia miti 50,000 ni tuhandite kuria Kilifi Kwale County ni tuhandite Bungoma Kitale ni tuhandite ginya Wajir ni tuhandite Nyeri na bwana Kenywa waziri wa environment kuria Nyeri. Muoroto wa ruhonge rwa kuramata mutitu KFS ni gutigirira bururi-ini wa cokereria riri wa mititu na gicunji gia 10% guothe bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.